video masalama Rambo Hinkho chungchang inasai nawa inamin phau boxer min thang Muhammad Ali Hinkho Thusim tunia hi inasai ki diwahi. The legendary boxer tia jong ki he the greatest Muhammad Ali hi boxing history adinga hai mil thei hoi hilo khara hi. Boxer min thang tam ta hung umdo nante achi sa jong tamin tin ahin la Muhammad Ali in amu title hi koi machan amu zodingin ta sana umpun hi. Phat khat laya chu hichi Muhammad Ali hi mi hon boxing ring sunga minute khat jong pangzo pon ti tia na gelo hi ahin la chom khat zo chun amin aza amai mai ujong le atimulo aki tholewin hi. Boxer min thang ta le ha ta mi tampi anazo a 20th century laya dinga boxer min thang ma jing khat anahia hi. Muhammad Ali hi America a Kentucky kitina a khopi len pen Louisville khopi a 17 January 1942 kumin gen thei ta te in sunga anapingin hi. Ama hi apinin aminding in Cassius Marcellus Clay asa piwin hi. Ahin ama wang he masanga chu Muslim an hilowa hi. Kum somlani vela hilahin nikhat hi mela ki bol na kharahin apa in acho pi asai kala chon agachi na hi. Ahin la in lang ahong ki leding phat in a cycle chu akoina akunin anaki gumang ta na hi. Hechun amazong alung no mo le jingin in langa ki le talo in police personnel Joe Martin kiti aki het pi khat koma achi in a cycle man chu complain bolo in gu chapa chu amat na theiding dan agadong in hi. Police pa chon ananui sanin ahile gu chapa to chon nakidel ngamding hinam tin anadong in hi. Aman adon bunin kidel dan chu kathim pui ahin la gu chapa chu kamat do nge le alim amel ki helo lewa kawo theiding hi atin hi. Chutia athu sei cho za phanin police pa chon chuti ahile ti in boxinga kidel dan ahin hilpan tan hi. Hechi police pa Joe Martin kitipa hi boxing coach khat jong anahia hi. Student tampi jong anein hitia chu boxing ahin jil pat a hoi ta jil thim ting le a cycle go pa chu ama khut ta a mat do te ding anatu ba hi. Hiti chun aniani in boxing jilding athanop na akibe deu in boxer min thang khat hi ding ahin tup deu tan hi. Cassius hin phat ong anei sui le practice a ball jingin apan la dan ho le agun chu dan ho hi a coach pa Martin in jong analung don pi lewin hi. Chutia alung lut dan amu chi chun Joe Martin in jong boxing coach team ta le min phau ta ho to aban banin ahin khet to sai na hi. Hi ho akona chun Cassius in jong technique tha ahin het be in hi. 1954 kumin Cassius in boxing ring sunga kidel ahin panin hi. Aman kidel na aman a style le a defense style ho chu midanga to akibang hi be jing in hi. Hitabang hi masanga jong anamu kha lo be hi. Ama sa penin jong goal zone ahin nei in hiti chun aban banin record tampi ahin mutawin kumsom lagit ahi chun National Golden Glove title le Amateur Athletic Union title anaki sanin hi. Hichi amateur athletic match zakha aki chip nala a abonin goal zone anein hi. 1960 kuma Roma ana Summer Olympic a America gam represent in agapangin. Hichi azong chun gold medal anaki sanin hi. Cassius hin kidel lam itile kichat koima anei pun ahin la ama hin hui ko nga tawding hi anaki chat pen khat cho hi. 1960 akuna 1963 chan hi boxing langa hello hilin winner anahi jingin hi. Hichi jong chu knockout 15 minutes masanga azong en cha hi. Cassius hin boxing match ki pat kun le akidel piding ho kichat na theiding thil ho aha sei nomin. Hichi ho ji hin mi pi hon anavet nom ji di senun hi. Akidel piding pen chu aga chawlung hang masa ji a chuting anakidel pg hi. Itia hi confident nei ta ama le ama kita san na nei ta boxer min thang ta khat anahia hi. Chutia chu aban bana all winner hung hitau pe a chuphat laya British heavyweight champion anahi boxer min thang Harry Cooper kitipa chu 1963 kuma anazo a champion title anamu a hi. Abane 1964 kumin boxer min thang mama Sonny Liston kitipa jong anazo a heavyweight champion of the world title jong anachanga a hi. Kidang ta chu ahile hichi title hi ahin kho a thumvei anachanga a hi. Hichi title anala ana masa pen zo ni thum zo in Cassius hi Muslim sa kho analu ta na hi. Hicha ko na hi amin jong Muhammad Ali tia hung ki khela hi.
Eche amin ki khel chung chang a hin American mitian adei lo na ophungun adei hi hil jingun newspaper ho jinga jong amin ki khel chung chang thu hi ana seun hi hichi phat laya chu mi kang le mi vom tia ani ki khen hat lai tau jong akitu kinin chi chung chu na chu Vietnam to gal anei lai jong hikida hi America in Muhammad Ali chu sepai apan na dingin order ana piwin hi ahinla ama wang ananu mong pun Vietnam mitian ei ho dingin ima bol set anei puwe ipiji akin amho chu ka tha ding ham ti in ananum pun hi chichung chu na chun ka ho win jong hi chitabang bol ding hi aphal pui atin hi hichun America in kumnga zela omding le $10,000 fine api ding in thu anatan pi tawin hi heavyweight champion title ananei jong chu anakha pi un boxing license jong anakha pi win hi hitia chu America gama dinga anamin phau pi na josi social media le mi pi hon ana hai mil del tawin hi Muhammad Ali in hiti chun ha sana tampi a hin tu to win hi boxing akichip thei ta lo je in a in sunga sumlepa in boina na sata atu tawin hi hichi zo chun aman jong college a lecturer in apang ta na hi kumthum zo in Vietnam war jong akichai tan hiche chun America in jong athil bol chu adi pui ti in Muhammad Ali chunga athil bol zo siu alela do kitawin hi Kut in jong 1970 kuma kunin boxing ki chim thei kit tading tin halna ape kitawin hi kumthum zo in boxing ring sunga Muhammad Ali ahung ki mukitan George Freeman kitipa boxer min thangpa to hin ha ta in anaki delin gold zone an nei kitan hi World Heavyweight Champion title analela pi uzong chu anaki lela kitan hi hichi phat laya chu Muhammad Ali adinga boxing a kona retire a hi phat hitan Dr. Honjong akum to avet to wa retire dinga na seiwa hi ahin la ama anwang koimathu analapun ki cholo in anaki chimjing in hi boxer min thang Leon Spink kitipa jong anatiat la kita World Heavyweight Champion title anaki san kina hi hitia chu hichi title hi vannoya ama sapian dinga Muhammad Ali in thumvei anaki sana hi hitia chu Muhammad Ali hi kumsomli lam chan hi boxing anaki chimin hi Muhammad Ali in boxing Kerala gold medal somngale gup anasangin match nga se analo samkhain hi 1981 kumin boxing a konin retail ana hitan hicha chu akum som thumle kolam hlinga hitai Muhammad Ali in anathu seim min chima ma jeng kharau min hichi chu ahile float like butterfly and sting like a bee ti hi Muhammad Ali hin ji liwei anane in cha ku ane in hi 1984 kumin Muhammad Ali hi Parkinson disease hichinat na anane ahung ki hedo ta na hi hichi Parkinson nat na hi thu lang do ki sai nat na khat ahin hichi hin ata sa hoi ta chi le wa le ho aha sat na api na hi 2001 kumin actor Will Smith in Muhammad Ali hin khuto kito a biography film khat Muhammad Ali the greatest kiti khat ana release in hi hitia chu Muhammad Ali hi kumsom sagileli alhin kumin 3 June 2016 a chu leisit a hingkit talodinga anathia tai Muhammad Ali hin ho chung chang themcha aseu hi chan chu hin tin video kiting kimukit din nabon chan khen timve nabon chavin stay safe and stay blessed